Ovaj deo videa posvećen je objašnjenju kako da podesite osnovnu vikend cenu, popuste i specijalnu cenu za određene datume. Prilikom unošenja apartmana podesili ste osnovnu i vikend cenu, a to možete proveriti tako što ćete iz kalendara kliknuti na ikonicu pa na opciju cenovnik i otvorit će vam se polje gde vam je navedena osnovna cena, odnosno cena za radne dane u nedelji, vikend cena, cena za petak i subotu, zatim cena shodno broju gostiju, kao što je u ovom slučaju, dakle, kada broj gostiju premaši 2, odnosno treći i četvrti gost, plaćaju 7, odnosno 14 evra više, što se dodaje na osnovnu cenu. Bitno je jako naglasiti da je ovde upisana cena bez provizije koju gost plaća, odnosno cena kojom ste vi zadovoljni i koja predstavlja vašu zaradu. Ispod dela cene za dodatnog gosta nalazi se popusti, odnosno nedeljni i mesečni popust, popusti koje dajete na boravke duže od 7 i boravke duže od 30 dana. Važno je takođe naglasiti da se popusti obračunavaju na cenu sa dodatom provizijom gostiju. Kada ste proverili ove cene, možete se vratiti u kalendar i uneti specijalne cene. Šta to znači? Šta zapravo označavaju specijalne cene? Specijalna cena jeste cena koja će biti podešena za određene datume, odnosno određen period više dana, u slučaju kada želite da ih promenite za neke praznike ili želite da označite last minute ponudu kada vam apartman nije izdat i tako dalje. Kako podešavate specijalnu cenu? Tako što kliknete na datum ili više datuma i upišete određen željeni broj, na primjer u ovom slučaju, evo, upisat ćemo 80 evra. Kliknut ćemo sačuvaj i na našem kalendaru bit će upisana ne ona osnovna cena od malo pre, već specijalna cena koja sada iznosi 80 evra. Ono što je jako važno da vam naglasimo jeste da sve ovo možete pregledati u polju ispod polja za unošenje specijalne cene, gde se to nalazi i kako to možemo pregledati. Dakle, kliknut ćete na određeni datum, evo u ovom slučaju na ovaj 12. maj gde smo podesili 80 evra i ispod će napisati da, dakle, gosti plaćaju 100,67 evra sa svim provizijama i taksama. Vaša zarada bit će 88 evra. Ukoliko želite detaljnije da pregledate celokupnu statistiku onoga što plaćaju gosti i onoga što vi zarađujete, potrebno je da kliknete na opciju pregled cene i zarade i otvorit će vam se tabela sa svim informacijama oko cene i dodatnih taksi koje se plaćaju. Dakle, selektovan je datum, selektovan je broj gostiju za određenu rezervaciju, njega ćemo promeniti kako bismo videli kako se prikazuje cena za dodatnog gosta. Ovde je označena opcija sa parkingom. Vidjet ćete, dakle, da je postavljeno da je za jedno noćenje cena 80 evra, odnosno kada ste podesili specijalnu cenu, anulirali ste osnovnu cenu koja je upisana prilikom dodavanja apartmana. Ovde je takođe navedena doplata po dodatnom gostu koja iznosi 14 evra jer smo upisali 4 gosta, zatim navedena je cena parkinga, odnosno 8 evra po noćenju i detaljna provizija koju plaća gost. Opet je navedena, dakle, ukupna vaša zarada i ukupna cena rezervacije. Kada scrollujete na dole, pokazat će vam se cenovnik. Što označava ovaj cenovnik? Ovaj cenovnik prikazuje ono što smo vam malo pre pokazali, što unosite prilikom unošenja apartmana, to je kolika je osnovna, kolika vikend cena, koje ste nedeljne i mesečne popuste upisali, kolike su cene za dodatnog gosta i koliki je postotak provizije za gosta. I na kraju, u okviru ovog pregleda, bit će upisano sve ono što važi za ovaj označeni datum. Šta to znači? To znači da je osnovna cena prekrižena, da sada važi specijalna cena od 80
evra, da će ovde biti upisana cena sa pravilom koju ćemo vam naknadno objasniti i iznos konačne cene, cene za dodatnog gosta i ponovo za parking. Dakle, ovde uvek možete da uđete i prosto pogledate sve stavke, odnosno sva pravila koja važe za datum koji ste označili.